Coba. Aduh, mereka lu kesebeli, sakit gak tadi. Aduh. Woi, apa guys itu? Aduh, mereka lu kesebeli, sakit gak tadi. Aduh, bisa kegati beli, jangan bilang bisa. Nah, ben badai gatin nih. Bisa pesu benih. Aduh. 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 Nih kan pesu getih beli. Aduh, ada nggak beli. Sakit kaki nih. Nah, cepat lanjut jangan bahasanya lu. Wih, gede gadi bener ya lo sakit lo. Wih. Weng, nak dapat sepatu di nakang. Weng, Ini bakat melang tapi ngintip. jangan kini bang ngeras dia pikirannya di temu.